1 Corinthians chapter 11. Ngizafisa ukuthi ngibale message Bible. Kanti abale ngayifake lapha la ayikho. Msikuyisa kumadziro Ayikho la iphume lapha. phone ngapa laptop enyapo. Ifont. All right. Bathi kulesikhala ngesikhona. Ngifisa ukuthi khona ku message lapha. Sibale sisukisela ku verse 27 up to 31. Ungihamba le 27 to 31. Themba sozikulahlisa 26 unxa wohle weqela ngale. Ngiyayazi phela. First Corinthians chapter 11 from verse 27. Anyone who eats the bread or drinks the cup of the master irreverently is like part of the crowd that jeered and spit on him at his death. Is that kind of remembrance you want to be part of? Examine your motives, test your heart. Come to this meal in a holy hour. Verse 29. If you give no thought or waste or don't care about the broken body of the master, when you eat and drink, you are running the risk of serious consequences. That's why so many of you, even now, are listless and are sick, and others have gone to an early grave. If we get this straight now, we won't have to be straightened out later on. Siyabonga. Siyabonga. Tinotenda. I-message ikufaka kube buhlungwana. Message version inozisebenzela inenge inorwadza. Ithi ungadla isinkwa unathe iwayini le. Unzi ukadya chingwa ichi nekumwa mkhombe uyu. Ungazihlolanga la ngendlela engayisiyo. Unomtho ukuthi awula kuzvinjera nemtho usina kunaka. Ufana labantu ababethela uJesu siphambanweni. Unofane vanhu vakarowera Jesu pamchinjikwa. Ibisibuza umbuzo uthi ufuna ukuthi ube ngomunye wangikhona yini wena. Wobvunza mvunzo wekuthi uda kuba mwe wacho here. Ithi ungavela ube reckless ukwenza lokho. Unzi wasazibata zvakanaka uchizviita izvi. Kumbe ukuthathe kancane okumzimba kaJesu wabethela siphambanweni. Ka utotora orerutsa muviri wa Kristu Jesu arerwa pamchinjikwa. Ufana naxathu kumbe ngomunye walabo bambethelayo. Unofana nambune neava kamurovera pamchinjikwa. Sentsho njalo. Ndataura mashoko aya. Kulento enhluphayo. Pane chinhu chinoshungurudza chinondinetsa. Ngicela ndilalele into ehlupha umfundisi. Tererai chinhu chinorwadza nekushungurudza mufundisi. Kulabantu abangadliyo isithebe nyaka yonke. Pane vanhu vasingatore miviri washe makore ose. Abanganathiyo iwayini minyaka yonke. Vasingamtore mkhombe washe makore ose. Ireason ukuthi kulesono abasenzayo. Nyaya iri yekuti vane chivi chavari kuita. Abangakwanisi ukusichiya. Chivi chavasingakwanise kuregedza. Abangakwanisi kusivuma. Kana kuti chavasingakwanise kureurura. Uthi kufake ngenye indlela. Ndidzokorore neimwe nzira. Ungahlali lesono ungasivumanga. Rega kugara nechivi chausina kureurura. Uthemba ukuthi uzayekela ukudla isithebe. Uchiti handizodyi muviri washe. Akalaba amuzi futhi tuthini. Muri kundinzwa. Instead, asi zvinotsvagiwa. Vuma isono usichiye. Reurura chivi chako uchisiye. Ususidla isithebe. Wochidya muviri washe. Hayikhona ukuthemba ukuthi awusozusidle ungasavumi ungasachiyi. Wekwete kuvimba nekuti handisikureurura saka chivi chacho handisizodya muviri washe. Asithi ngxenye isono sakhona ngesokuthi uyawula. Ngatithi chivi chacho ndichaupombwe. Uthi ngeke ngichiwule lami. Woti handikasiye hure rangu. Ngcono ngingadli isithebe. Zviri nani ndiregedze kudya muviri washe.
uthemba ukuthi uzahlala lehule lakho ungadli isithebe. uchivimba kuti uchagara nehure rako usingadye muviri washe. Awuvumi uthemba ukuthi wena usidli. Aureurire chivi chako nekuti iwe uri kuti handidye muviri washe. Ngizayala ngizihulela. Ndicharamba ndichiita upombwe wangu. Ngizayala ngizikhechela. Ndichikecha. Ngizayala ngikhechwa. Ndichikechwa. Kodwa isithebe angidli. Asi muviri washe handisi kuzodya. Ngizayala ngihlupha indoda yami. Ndicharamba chishungurudza murume wangu. Ngizaqhubeka ngihlupha umfazi wami. Ndicharamba chishungurudza mudzimai wangu. Ngimphathe njengesigcapha sokuhlikihla inyawo emnyango. Ndombata semeti Kodwa yepamusuo. isithebe angidli ngoba ngifuna ukuqhubeka ngimhlupha. Asi muviri washe handidye nekuti ndakuramba chiendera mberi chinetsa munhu uyu. Ngayikhona ukuthi kodwa nyamuzi into ehlupha umfundisi. Asi kana ari panoti ndonzwa chinhu chinonetsa mufundisi. Hayi angithi ukuthi sengilifosele ukusidla. Handisi kukumanikidzirai kuti mudye. Kodwa ngithi vumani lokho kwenza lingasidli kulokuthi lithembe ukungakuvumi kuze lingasidli. Asi ndikuti reururai zvivi zvenyu kuti musavimbe nekuti handisi kuzodya chivi muviri washe. Don't take pride in sin so that you don't partake in the Holy Communion. Usadada nechivi kuti usazopinda muviri washe. Sekhulumile upastor. Aiwa mfundisi wataura. So njengoba message Bible ethe yena. Message Bible yataura zvakanaka ikati iyo. Ungasidla ungazihlolanga. Ukadya muviri washe usina kuzvinzvera. Ube reckless ukuthathe kancane nje into yokudlala. Wozvizvidza uchitora seunge chinhu chemaumbwe. Awehlukananga labambethelayo. Hauna kusiyana neavo vakarovera Jesu pamuchinjikwa. Celani ukulinika ithuba kathesi. Upayo mkhana iye zvino. Kati lelalayo nyalilalisa. Imi muri kurara muchechi ndikukurarisai here. By the way ezinye izindlu azilaleki lalani. Dzimwe dzimba dzirarike rara henyu. Mfuna ukuthi kathesi ngilinika ithuba bathandekayo bami. Iye zvino sechechi dakupayo mkhana. In silence. Takanyarara. Sikhotamisa amakhanda. Takhotamisa uso hwedu. Sibhala umhloliso womfitshane okakhanye wezolo. Tichinyora bvunzo yazuro yamufundisi Khanye. Asifuni ukuthi ube ngomunye walabo ababethela uJesu. Atidi kuti ube umwe avo vakarovera Kristu Jesu pamuchinjikwa. Nxenye libuye lithethisane emoteni lisiza khona. Kuda mati muchiya kuchechi matukana mumotokari. Nxenye kulokunye nje okumisikerileyo alisaphathananga kuhle. Payo zvimwe zvisina kufambawo zvakanaka hamuna kuzobatana zvakanaka. Ubusu uyincenga inhliziyo yakho uvuma ukona kwakho. Wonyengerera moyo wako wobvuma kutadza kwako. Thatha i-x-ray yempilo yakho. Nzvera upenyu hwako. Liphathana kuhle ngikhaya. Muri kubatana zvakanaka here kumba. Akula sono sikufitizela isikuncitshisa Holy Communion. Auna here chivi chiri kukudzvanyirira chota tutadze kudya muviri washe. Andishongo ukuthi phakama ubuye egcekeni. Andina kuti simuka umire pacheni. Ngithe hamba kulo wale ngesigodweni. Asi ndiri kuti enda kune uyo wakarembera pamuti. Uvuma ukuthi nyavuma ukona kwami konke ndithethelela ukugenza ngegazi. Woti ndinobvuma kutadza kwangu kose ndikangamwirei mundiregerere. Uzumtshela ukuthi namhlanje ngizathatha isithebe lanxa bengacabanga ukungasithathi ngoba usundithethelele. Andinoda kuti bandiregerera nhasi uno ndichatora muviri washe nechimbofunga kuti handisizotora muviri washe. Ngiye zanko singiza nginje. Chaya ivesi naleyo. Wotha iqale kuhle nje angayiqeda ivesi leyi sesiyane sesihlole kuhle sinjalo. Zilam logu bawangi fe lanchalo che sumvana ngiye
tinouya kwamuri Baba tichinamata tibetserewo Jehovha tiregere kuchengetedza chivi. Help us not to safeguard sin, but teach us to repent and shun sin. Sithethelele kwesisikhathi siyakonela ngokwenza, kwesisikhathi siyakonela ngemcabango. Sometimes we commit sin of omission. We don't do certain things that we should be doing. Forgive us, Lord. Forgive us, Lord. Forgive us, Lord. Cleanse us with the blood of the Lamb. Tinotenda kunatswa sibonga ulungisiswa lokukaniwa lokugezwa ngaleli gazi lilamandla. Amen. Siphinde nyoni sibala uvesi 26. Todzokorora kuverengerwa verse 26. Ungayizama yini futhi khonapho siboneke ku sifakile ithini manje? Ithini? U26 ungaphi manje? Kulapha no again and again. Ungaphi? Again and again. Akho ngaphezulu. Hayi ungaphezulu kakho la. Lona ngu27. Kana uthi monko berenga anayo? But I wanted the message, right? I wanted the message. Namhlanje axoshwa lingasidlanga isidlo. All right. Teacher verenga 1 Corinthians chapter 11 verse 26. Nokuti nguva dzose kana muchidya chingwa ichi nokumwa mukombe uyu munoparidza rufu rwaShe kusvikira achidzoka. I message yona ikhuluma ngokuthi message iyi inotaura nekuti anyway what is ngasayidingi kodwa ikhuluma ngokuthi when you must solely realize is that every time you eat this bread and every time you drink this cup, you reenact in your words and actions the death of the master. You will be drawn back to this meal again and again until the master returns. We must never familiarity. Okay. Breed contempt. Kodwa enguthandayo kakhulu ukuthi nxa sisidla iholy communion chandinofara apo tichidya muviri waShe, we are proclaiming, we are preaching tiri kutaura nekuparidza his death and the resurrection again and again until he comes. Rufu rwake nekumuka kwake kusvika achidzoka. So okwenza siqhubeke sikwenza ukuthi siyakufakaza again and again azabuye. Zvinoramba chienderera mberi chizviita izvi nyaya yekuti ramba chipupura nguva nenguva kusvika Jesu achidzoka. So as you partake of the bread, apo tichitora muviri waShe sifakaza ukufa lokuvuka kwakhe. Tiri kupupura kufane kumuka kwakhe azabuye kusvika Jesu achidzoka. Kanti njalo icovenant yokuhlanganela chitenderano chokusanganirana lo mzimba owephukayo ane muviri wakaguka, lo mzimba owanqoba ukufa, ane muviri wakakunda rufu. elithi iBhayibheli ngamanxeba akhe siyathola ukuphila. Rimwe iBhayibheli roti namavanga ake tinowana kurarama. Kholwa ukuthi as you partake of the bread, tenda kuti apa tiri kutora chingwa, lo mzimba wakho ofayo uyaphepha.
nemuviri wako unofa uyu unoporeswa. sihlanganele laleli gazi leli Kapo patinosangana paropa rake elingaphela amandla risingapele simba elasevele elezimbuzi lezinkomo lapho konke okwakubulawa, neropa rembuzi because he nemombe. entered once and for all carrying his own blood. Yakafaka mwechete So uhlanganela zakwanira. kuleli gazi elilamandla. Tinosangana paropa rine simba. Okukubophileyo kakuphele sisathatha lesi simo. Zvakakusunga ngazvipere tichitora muviri washe. Sesibala ke u23 Verse lo 20, 24 sibe sesima ngezinyawo. Na 24 tomuverenga zvakare tochimira netsoka dzedu. Bala 23 lo 24 sima ngezinyawo. 23 na 24 tobva tamira netsoka dzedu. 23 na 24 1 Corinthians 11 23 and 24. Nokuti ndakakugamuchira kubva kunashe icho chandakakupai kuti Ishe Jesu usiku hwaakapandukirwa akatora chingwa, uye mushure mekunge avonga akachimedura akati, uyu ndiwo muviri wangu unomedurirwa imi, itai izvi muchindirangarira. Siyabonga. Singakasukumi ngicelane ngikhulume lokho. Satasimuka nditendere ntaure mashoko aya. Abangena ku Holy Communion Vari kubatika kana vari kuparticipate pa Holy Communion ngababhabhatizweyo, in vanhu ava vakabhabhatidzwa abami kuhle, vakamira zvakanaka. ababhabhatizweyo abami kuhle. Vakabhabhatidzwa vakamira zvakanaka. Lanxa bevela kwamanye amabandla bemi kuhle emabandleni abo Chero bebhabhathiziwe. achibva kune mamwe masangano, kumasangano kwavari kubva ikoko vakamira zvakanaka vakabhabhatidzwa. Ngokwama-full member ami kuhle. Nhengo dzakazara dzakamira zvakanaka. Nxa ungaso-full member ungamanga kuhle usale uhlezi. Kana usiri full member usina kumira zvakanaka, sara wagara pasi. Asisukumeni ke sime ngezinyawo. Ngatisimukei timire netsoka dzedu. Sizathandaza khathesi. Tichanamata iye zvino. Baba, egameni lenkosi yethu Jesu, nansi isinkwa Nkosi esingumfuziselo womzimba wakho, oweshulayo washaywa wabethelwa esiphambaneni ngenxa kokona kwethu. Siyabonga ukuthi uNkulunkulu sesifike lesikhathi sokuthi sisithathe lesi sinkwa sikhumbula umzimba wakho, kanti sikuyibufakazi futhi kokuthi uyinkosi yethu, wabethelwa, wafa, wavuka, impilo zethu zisesandleni sakho. Siyabonga uNkulunkulu naleli thuba esilitholileyo nakhathesi ekuseni, Nkosana amandla wonke, ukuthi sithole lesi sinkwa siphakamisela kwigama lokubonga wena ngoJesu enkosi. Amen. Tinotenda iko zvino chakumira vafundisi vave vatore kana wapuwa unogara pasi, then you can sing tichienda. Masivezi kamelihle lokumbonga Jesu, sihlangene namabandla Akula umdikono oseduze. Akula umdikono oseduze.
Themba likadla domele lichethi limele la mina. Kwenilanga abanye abatsha bakhanya sebedlile abasanda kuphaphathiza ukuthatha for granted. Bengamelelanga instruction. Leskopa akula osekum overtake. Nxa kukwenzile kodwa kulandelayo usuyamelela mina instruction. Ungadli ngakutshelanga. Bazalwane bami abathandekayo. Lesi sinko esisidlayo ayisikho yini kuhlanganela emzimbeni kaKristu Jesu owephukayo wabethelo esiphambanweni. Asivumeni sonke kanye kanye sithi amen. Sihlezi sikhuleke sidle. Amen. Sizabala verse 25. Chipere ngapo verse 25. 1 Corinthians chapter 11 verse 25. Saizvozvo
mushure mechirayiro akatora mukombe achiti, mukombe uyu ndiwo sungano itsva muropa rangu, itai izvi nguva dzose kana muchimwa muchindirangarira. Sizaphakamani njalo labana abathathayo. Zvakare Nondirero simere Sithandaze. inamatei. Baba tinoya pamberi pauso wenyu panguva ino mudzeni wakatendeka. Jehovha onai ropa renyu rakairira pamuchinjikwa kuti tive neupenyu. Tava kurinwa tichikurangarirai Jehovha mupenyu. Mwari ndiri kunamatawo panguva ino Jehovha samasimba. Zvose zvisina kumira zvakanaka paupenyu hwedu tiri kurangarira kuti zvakapedzwa neropa renyu. Jehovha munazotiitira zvakanaka, munazotigonesa. Kuzviita nemuropa raJesu Kristu ndanamata. Amen. Amen. Bafundisi bazaqhubeka besiqhubela, ungathola uqhubelo olandelayo ubese uhlala phansi. Chinjika nondirero simere upenyo rinopodza voseshe vanowo yakwenyo ipapo Jesu ndichakudza kusvikira ikweyo ndichimorumbidza chinjikana ipapo ndanga ndichiuta vananyasha ndipapo pandakazofara ipapo Jesu ndichakudza kusvikira ikweyo ndichimorumbidza
bazalwane bami abathandekayo, hama dzinodikanwa, lesi sitsha esisiphuzayo uyu mukombe watinomwa ayisikho yini ukuhlanganyela hakusiri kwere kusanganirana egazini lenkosi yethu Jesu Kristu muropa raishe wedu Jesu Kristu ela julukayo esiphambanweni. rakadeuka pamchinjiko paCalvary. Asivumeni kanye kanye sithi amen. Ngatibvumei pamwe chete nekuti amen. Sihlezi phansi sinathe sikhuleka. Takagara pasi tinamate chinyengetera. Amen. Sihlatshelelwa Achirwa bazasincedisa abadikoni lapha be collect. Madikoni achatibetsera vachitora mikombe iyi. Ba collect amakapu. Vachikolekta makapu. Yachova nje uqhube ekhona ngale kucina khona iline. Hakuna zita sera Jesu kana noku denga hakuna rimwe rakadaro ozita rombo one onasisu Tichimu